Muntin gamtina Kuki chate hozo se na bon chaw vini thapha all tha December ni sim thum lei sim ni Tuesday ni khuin jong ni thla Thusoh ngai ki hite Thusoh ngai taw hite Manipur gam sunga Gal-le-tol hi Prime Minister Narendra Modi lam kaina a Central Government State Government ho pat do hin Sule Manipur State sunga Dalimol ho phata bet kol zolo ji wa Gal-le-tol an ki pan hitin Manipur Pradesh Congress Committee President MLA Kates Meghachandra in Phongdoi Double Engine Sarkarin Dalimol phata bet kol zolo hi BJP MLA hole Minister Honjong adi etia apomo hin Sule Manipur gam sunga government in Dalimol avet kol zolo now hi Chief Minister N Biren Singh amata injong ahinaitia apomahitin ke Meghachandra seibe N Biren Singh in chuchi Thusoh chu achi sa main sim som ni lekhat sang ni le som ni le thum ni khwa Manipur Secretariat South Block muna aholim na phun do hin chule Manipur gam sunga Gal-le-tol hi law and order avet kol zolo ji ule intelligence lhahsam je hi tia an phun do hi tin Manipur Pradesh Congress Committee President ke Meghachandra in phongdo chule N Biren Singh in Gal-le-tol aphat cha an tutang lo na chunga ama le ama jong thi mo an ki chan sa hin chuchi Thusoh chu achi sa zun ni sim som ni sang ni le som ni le thum ni khwa N Biren Singh chu news channel hon interview bol na wa N Biren Singh ama te in an phondo hitin zong MPCC President ke Meghachandra seibe chule August ni sim khat sang ni le som ni le thum ni khu chun Supreme Court in zong thupon an bolovin Manipur gam sunga Gal-le-tol ho hi state sunga government in via po zolo ji o hitin an phongdo vetin zong ke Meghachandra seibe chule chi Gal-le-tol ho hi central government le state government lhahsam ji le thinlel ji an thung a hi jing wangin India Prime Minister Narendra Modi in achi sa main sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa kipat tuni kho chan ge in Manipur gam sung khat ve jing cha zong aung vil poitin ke Meghachandra phongdo BJP sunga N Biren Singh deilo N Biren Singh kheldo ding no MLA mitam ta hi wetin ke Meghachandra phongdo chule Manipur mi pi hon idi chan gen the athu be na lai riu ham chule Prime Minister Narendra Modi in iti le Manipur gam sung vil na hung nei ding ham chule hi chi double engine sarkar no ya iti le chamna le mona ahin bol do diu ham tin ke Meghachandra do an zong na bolin chule state government le central government lin lel no zia state sunga thisan an long hi tin zong ke Meghachandra phongdo achi sa March ni sim som ni le li sang ni le som ni le li ni khwa Sadar Hills gam sung sapar mena le laikha ki ka le khat boma an ki su se ji chun ginmo LS Joseph Songloi kum som thum lenga vel mi khat cho madin an umin ama pa chu NIS special court in sungkul tangning in thu an tan taw vi LS Joseph Songloi hi talo pu let kholal Songloi chapa hian sungpi gam kai boljang khumi hitin meite media hon an so da uvi chu si case chu gamnom sapar mena police station hon FIR an sulud o hin ahin la vai nungin Ministry of Home Affairs MHA hon NIA ho thu piwin NIA ho khulsil na anani sa uvi NIA hon chu si case chu anala uvin case register aboluvin Indian Penal Code IPC section tamta an bulkhum na banuvin Section 3 of Explosive Substance Act 1908 to Section 4 of Prevention of Damage to Public Property Act 1984 to Section 13 and 16 of Unlawful Activities Prevention Act UAP Act 1967 an bulkhumuvi Madaum LS Joseph Songloi Police Custody Teacher Lokaba lai chun amapan chuchi lei ki su set na apan ala hi dan cho amale man an ki phun do sa hi tin jong Thusoh ki mu chun phongdo LS Joseph Songloi bela tha do ding NIS special court in angam povin azam mangkha ding ven in sungkul zela koiding in thun tan taw vi chuchi case to kisaya witness mitam ta statement la ding na lai hidan in jong Thusoh ki mu chun phongdo vi LS Joseph Songloi cho all tha December ni sim som le gup ni khule koda ding kit ding a hi Gal-le-tol ji a Kuki simlai chapang hon ha sat gen the na lien ta atu ho su nawa pi na ding gel na in
Kuki Students Organization KSO General Headquarters in National Testing Agency NTA hingin ngen an bolvin Songpi District sunga exam center koi ehinading in ngen zong na pilut tau vi National Testing Agency NTA hon agang thei pe na panahin la uwa exam center khat ahin hon do loi na ding vin KSO Education Secretary thangmoi hauki min ngen zong na bole Postmortem examination report akimu dung zui chun zribam gam sunga thina na to ta chapa mi som ho meichang in khana mahatam ta omin chuchi meichang atam zo chu anung lang jing wa ko na ki kablu jing hidanin PTI Thusoh chun an phong do vin chule thina to ho ta sa chunga meichang in khana tailo akivo na ho maha umlo danin zong aphong do vi ta chapa mi som hol a mi gu bho thilung chu achi sa phalha November ni sim somleni ni khochun Silchar Medical College and Hospital muna an pulu do hitan ahin la ta chapa mili ho thilung chu achi sa phalha November ni sim somleli ni khwa Silchar Medical College and Hospital muna an pulu be bo hi ta chapa mi somon thina tu nau chu thil su khat hidanin ki seyen mun khat mun ki bang khat a thina tu hidanin zong ki seyen itida na thilung ho chu postmortem bolding a ki pulut khom lo hi la Amasaloi nukha aloi anum sa uwa chile ta chapa mili ho thilong li chu Ebola athi zovo nithum nili zova Silchar Medical College and Hospital an pulut bebuham chule Ebola thilong akipulut masa hoto chuchi ta chapa mili ho thilong chu ana pulut khom lo ham tin do na lin ta zongom do tan mopuna ni hon ipizia chutia chu an boluham azi khatwangum te ding a hin la chuchi chungchang thu a mopuna ni hon ima Selesa anani po vi chukile lungdonum ta khat chu a hi kit a hi le autopsy finding thi chu postmortem ki bolna ko na a head do chu hi le ta chapa mi gu pho phalha November ni sim somleni ni kho a Silchar Medical College and Hospital muna ki pulut ho chu a thi naw nidan som ni le lia pat nidan som thum le gup sunga postmortem examination bolding a Silchar Medical College and Hospital muna kipulut hidanin ki seyen chule phalha November ni sim somleli ni khoa ta chapa mili ho thilong ana pulut ho chu athi naw nidan som sagileni apat nidan som ko le gup ki ka ati chu ni gu ba pat ni git ki ka sunga thina ana to hidanin ki seyen postmortem report akun chun ta chapa ho athi naw phale nidan ki banglo hildanin ki seye chule ta chapa ho thilong phabep chu meichang chang somleni wala ki kap khaloi jong au movin ata asa chung hova alu wa ki pat akeng to change wa meichang ana thangla hil jing danin jong ki seyen meichang atam zo chu anung lang hova ko na ki kablu jing hi kiti ta chapa mili ho mit lang khat chi ana ki kal do e mithat ho CRPF on Ebola ta chapa mili ho mit chang ana kal do ham aji wang het a hi la ye ta chapa mi somon thin atu naw aji di ta chu postmortem examination bol ho Dr. Hon remarks api hi layuvin ata asa sungwa kona kilado athin alung ho ahal phabep ki atha a test bolding a goti muna Directorate of Forensic Science a athodo hin Forensic Science Laboratory ho akona athi dan ho kichita amuti ngole postmortem examination an bol Dr. Hon ta chapa hon thin atu naw aji di ta ho api beb dingu vin ki seye Thusoh ki muchun seina CRPF ke maya kinga LMZ ki Thusoh bulletproof gari khatchun chuchi ta chapa mi som ho cho aban kap chap jing hidanin meite media chun so do uvi thina tu ta chapa ho galman cha ho cho Manipur police ho galman cha mei thing noi mi khon Imphal phai cham sunga an chom do ho jing hidanin tuma sangjep chun Thusoh ki mu khatchun an phung do uvi Tangkhul Naga Frontal Organization TNF kiti Tangkhul CSO hon thupon an bolwa Kuki thingnoi mi hon Tangkhul lobol mi ho abulu naw hi ani veichan a hitai tia thupon an bolwa chule urangpar hausapu government in mando hen arrest bolu hen tia press statement an soda ucho Kukin pi bung pi block hon an don buduvin urangpar le saibul vel a Tangkhul lobol mi ho cho Kuki village volunteer hon asuboi khapovin Tangkhul hon alo hova phata a sang akya thene diwin Kuki village volunteer hon phalna an piwin Tangkhul lo bol mi hot chunga thilsi imacha Kuki village volunteer hon an bol khapu vi
tangkhul lo bol mi ho chu tangkhul hon Kuki ho chunga ngo na an bol bang uwa village volunteer hon an kapta aba uwa hi le tangkhul lo bol mi ho mi khat be village volunteer hon an kap kha uwa an kap li te ding o hi chuti hi je chun hiti ho bep seu hin ngo na bol po hi te tin Kuki pi bung pi block hon aphong do uvin chule tangkhul CSO hon Kuki ho chunga ngo na bol na bang uwa urang par house pon thingloi mi ho agam sunga akoi pon gamle gu nga dinga ho chu Kuki village volunteer ho a hi bo ve chule Kuki pi bung pi block hon a sei na wachun ahung hlung ding ni kho ho a angai chat a poi mo dung zuya ki ho to na nei ding in Kuki ho ki go sa de men kom jing ve tin zong Kuki pi bung pi block hon an het sa ve milo ho le Kuki ho ki ka acham na mo na om theina ding in tangkhul naga frontal organization TNF ho holoin Kuki ho chunga ga na bol ho thilelo akha pi ho le phar sot ta akuna thilelo izakai thilcho akha ho thilzo ding akha ho lado taw hen tin jong Kuki pi bung pi block hon an het sa uvi security force on Kangui district hupsung loibol khuno vela a search operation abol na wachun galman cha tamta anaman do uvi galman cha anamat do hokcho sniper rifle khat le thot gun modify ki bol khat 9mm pistol ni le amexin ni SBBL single barrel khat meichang changsagi le thot bom chang ahom kyo sa khat cartridge 38mm anti-roid rubber bullet khat tear smoke cell thum stun cell ni le wireless set khat anaman do vi sukil security force on Sungpi district phai khothang khusunga konin zong galman cha tamta anaman do vin galman cha amad do hokcho SLR rifle khat le amexin khat 9mm pistol khat 12 bore single barrel khat meichang changsom lenga tracer round khat tear smoke cell ni le rubber bullet li anaman do vi Thusoh hi chan hin ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin mangkha